Kararok tanamoina anauhashi Hebreo capítulo wanesia. Sumaiwa para asha hashti mareiwa kai waimatoa namana watushikana. Nakahe na nonoiki mahana kana suru nata wain skuajpan nsoktia. Oktansia holo mapainka asha hash wamain nkahe Jesucristo chinchonkai. Chinoneka kai spela napa amain kasakat spushwa. Chino kumahakai akahe tumakat sumaiwa para hetu horotskoliru spushwa. Hesutuano noiki chinchonkai kataulo tu kasakaliru spushwa. Yamoru hechaipana. Sikanurua tain sinai pelasha tain mainia. Mashia kamainia nain chinshikai. Sinai wanawain kuaj panuma hesinai anasha tain mainia. Heschike he nara hain wain harawauria. Onushchaya ipanamoy supera hoyotoin hachinya nkiaro hechimaleiwa urashka iska kohutoin mainia ntoma kohutole shia mainia nouria na apie numane he hanakana maleiwa makate nonoria tachong makat eitana kan ntoma chinishikai sinai anare main suria nanoria na apie kan hetupuch pia tachong kaya supera kaitu Teitan pia su paraguayus pushwas pura purua tanchin saus kapian tachon. Menakat para ntoma chimareiwa kai nohot sumanoi rei nomoy wane apie ma ya katu. Pia ya tachon kai o tataya kai taya ya pushikai. Nohot sein apie menakara moy. Ya chimareiwa kai sanai nanti rin chinchon kai. Ei roma kai sakamen wayu mushinia. Anakha mulika nasapayok kare na apiega na pushwa numuratu chitachonka isnai na wahini. Emusuno noiki mareiwa no opna na apiega na. Ayatashi na yatamun snai munyaka na yatatuma sain hoktai oura kaswalaski. Optano noiki nchiki chinchonkai musu. Arua tahech pias prakai kats pushwa. Skapiai mareiwa wana tama. Pai ret anaska wanepi semuntu wayu purua ta karirwa. Hep checker sprerwa shiakarirwa sainring tu anaska. Muleka sainre tu mahuska purehetia. Hes nain hetia kahutspia nauli na mahanakan tatuma tayakai ji marei wasikai. He holoska tanekin pias pra purua taihachin talats main pain. Oktawane puchia, nonoi kichimareiwa kai, nchiki machin chonkai. Señot kare, pitara para smaiwatu makat. Nohori wa yakasai enj, hep kumahun ska pahaptu, horotska irchakal ipuna. Mayas he amuro erinshia sowena wanekai. Makas tutuin wane kururu, ayate chpia wanepia. Pukoro chavetu makat, ourakatu horotska liru. Pura puhutuin hatin shia. Tira ter shia maka nira na hain na sheng wani wayo yarut tapashia. Arusa pia kay muchia nohori eiratin. Kate chok pia pura kay kats pushwa. Heto puchi. Puikara pa purua taiwa ya tekia ruheska kohutuin pia tatuma. Menakat paran toma mareiwa. Nohot smonushin numoy wane apie. Nya nomaka munchin chonkai. Ya hech pia hoyotin ta utpa smain ru takana hin spushwa te punu karirwa. Moshi nomoy soto hain tu sai rakat apie karirwa. Aitaina nohorin wayoin naya. Ayatashi naya wanepia nomoy chimarei wakai. E arua tanashi naya nutoma supera nakari huin hanain na wayu o te nai hanakana. Hebreo capítulo piama. Holu sau sukuhanak pain nenoi kichimareiwa kai wamai. Nutoma chinchon kai. Tasoi ring hain senai. Huhui hatain hiki senai tupuchi. Hapoi pakat. Surya shemia harain. Narin Kristo. Chiote ruik kai hutuma. Soto hain senai kasara hanapoin. Numonchi wayu ekai. Niok ten tupuchi. Shimoin. Aku hanakat para sumai wayu spushwa natuma na apie kana. Susala shiska mono inaya sumatu nuruata karanai mareiwa. Moshia wayakana wapushwa maulu ya.
Kasalahan wamoy werada wayumoy mereka wayok teleteputch. Wote nahatkat akah. Luha hain tunai rekat cimarewa kai. Sepelanute ring hanain waya nekahe Kristo. Anasha taresi amaintia. Aku hana cikit parahana paran tumaci Señor kai Jesucristo. Hena wayu apa kana nanaiki. Naku hain naciki wamoin senain shimoin main. Heni aten shia wamoin cimarewa kai. Senain shimoin teputchikat sau he tekasa. Anasha ta senai reka naku hakana wamoin naciki Kristo. Tunuta hakana pulerwa maleiwa ne numoiwa. Hetu kasa na senai reka na wayu kana. Nai rinshire senau hain hatain tu wayu kalirwa nonain Kristo. He watuha out sia senai shimoin sau hetu kasa nasu. Nai reka cinain kai maleiwa senai kari hain waya. Anau hashi kana wane wai wakua senai ayatawa nomoin maleiwa. Tashahin horo humoin ciki hamai hatin temakat sowena wane kai. Nane ku shikanan toma maleiwa sepula nuru atai hanain sauk tu kasakat spushwa sokaikat tia. Nohori shi nayaina api ekana. Nayai hanana wayu kana. Ashahunu su ciki wayu suru tu kararokta. Na ciki mahatkat ci maleiwa kai. Maleiwa kare ponus main wain suka huru hain waya pai. Haitaina wayu ine waya haima hanushi waya wane piaptuma alana shi pala sana alu atawa ptuma motso na api ekan wauria te holu kohutore shi yamai waya putuma nouria suma anai mai punoiki wamoi he punekin waya spula sulaulai hanan kasas pushwa sainku imma Shimai sanai sanekin pala tu wayu kariru spula sulu watai hatin wa mapena sau kasakat pushwa Aka hasa maut penaya noholioria werin senai suru watain sau kasas pushwa. Oktamusia so wena wanekai. Shimai senai suru watain hatin. Nohole rekai maru watahun au natuma. Maya sehe noholiain nuru watain wayu sau kasas pushwa maulu ya. Watuha au Jesus senai kohutore chpayania. Nouria rena apie kanan tuma mareiwa. Sau he napa hirai niki sepeda okta. Maya shi he alana pada na apie kana nuria motso. Heska okta inya sau sai halawayu nohorer apnai shiki sepeda okta. Nomoria he ruci mareiwa kai. Tomoria noratiraka Jesus. Sepeda hatu shketa hun tun cakakat ci mareiwa kai. Npedero senai nuterin hating wayu. Kei re kanan ci mareiwa kai. Sia suru watai hating wayu waima wana noma caya ipuna sowena wanekai nyaka kumara katekasakat spushwa sepelan wahanai hecing wane pestoma wayu henohoish hapuring Jesus katuwayu otas kalirwa naya natawala yukan mus Jesus namoy skana katanai ntuman surya nai hada sepelan nayai hanai npushing cimareiwa kai wana noma Syata asyahanakat pada no puna senai ma. Mariyu kare takuher namoy natawala yu kanas chicks pushwa depan rekat smatawahe chimpiano para wanas mahut katoinaya. Oktamusia nonoy ki namoy nanuwala yu kana. Nie chichi mariyu kay tano hakanay wanepi. Oktamusia nonoy kin chikowa nomoy chinshikai. Anita inamana pushpi taka natahapros para taima. Oktamusia Jesus apa hirashi niki spela okta spelan kana huy hachinchi oruha kai chi eimor kai wayu sema okta ke iruko ichpa Jesus maka shi iruko wayu kalakania pelatashi hanan tumana wayu chet piakana wane pia temoru kat sema okta sekahe okta nya sau sai hada tenkari hai hat ka Jesus nohot siai hatin te apie kariru siai hat wayu nuri wokarirwa Abraham sepela nekari hai hatin sia acak seni rein hatin temeria kat maka wayu spushwa senai wayu nya ayata shinomon cimareiwa kai mauro ya esau he nyanci sacerdote moria uskai nai ring wane piete ncekkan mareiwa npererwa nun toin nomeria hai hatin tu wayu karirwa spushwa
kahe napa hirai niki spela okta sau sai hala spela anahirai hatin sia numa cimareiwa kai esenai wayon Jesus suma norati rintu meriakat saring he nyok tin nai rintu cekat ci yoruha kai nperero non teren kali hain waya mereka wain hin ne rekasa mahusu maulun tuma ci yoruha kai. Hebreo kana capítulo aponoin. Tawaro yua yane kushi kanan toma chimareiwa kai spela hukatan noi hanai surya hain hara. Anashi horo mereka huruhare hain wanepi Jesus. Skaniai arua tau shin toma mareiwa spela nkuhain hachin noiki wamoin. Esenai nyanchi sacerdote muria ushkai. Nukari hoin waya senai arut kawa nonai mai mareiwa. Maka para numaiwachi lagrashkai napurero na sacerdote judío kana. Nairin Jesus wanepias pushwa tenurua takarananchi kaneka harakainia. Maka Moisés para numaiwa na akanan pushkana mareiwa. Kahutsa tashmanchi mareiwa kai natamanan pushkana mauro ya. He maka kahuto inia. Kahut chinchon kai Jesucristo. He kahut Jesus nuria Moisés. He Moisés sawin chechian nya mareiwa nairin pushwa te aruatana karananya saw he lagrain napurero nan pushkana mareiwa he horo selatoy pa waima huya chike he oktoinya ayatchiania kahutoin stoma wayo arusa Cristo saw he nairin te aruatana karanai arana areshi senain kahutoin tomachi mareiwa kai skalaura nya nutoma napurero nan pushkana sanai henchonya he wayakana wayan pushkaya mauro ya mereka wachacharure wain sanai anauha suma nohorin morin waya sema tu maria werakat anu wane puchi ashahush para nonoikichi nain kai mareiwa hapa humala sokkai nonoikichi mareiwa kai no hiok tuinshia mahore kahia nai na hutoshino kan para samaiwa waraita ina maiwa ya chaya sainku isashika yongna ko mushina ya wanepia numunchi mareiwa kai sunai noura kai nai shire na apo imale te kai re kanai noura kainchi mareiwa kai sunai mono ina ya sumatu nurua takara nai mayai hene rinte kasanas nai rapu kanamui he mayai he nai mahunai nutuma chaya isashipa sau pienchishki hoya eskahe tia ashchi mareiwa kai namun aitai nai mahuni naya tatuma ayat shia kain harai ayat sia nayok tintanoiki muina maya mekeruri naya surutuma neme rai hatiakat aru tatuma mushinia sunai bangsai noiki namun tawara yoa haria hia surya ehin haaka ekai kain harai he nura wen surya anauha nonai mareiwa chikataka ya toma so wayu anakha hukari hirare pushwa surya nomahin wane haakahe nohorich fakasaha chintamonchi mareiwa kai skakehi ay nomoin kai hara anakha huchacha hirare hain wane pia surya kai hara hoin hia haria hia surya anasto wai rakat humahayare suma mohuntu hai rakat hukari hira humare pushwa sukasaha teri maruk tekai ekat spela otena owayo yakana yatahira kana wama nomain Kristo anakha huchacharure hain sunai anauha nonai wanepia supela kaikat pushwa maka po hukuaj papara hotaiwa sunai anauha soto hain tepuchi takuhaj pakal humoin apa humala sokai noiki mareiwa kai no hiok tunshia mahure kahia nai na hutosh kana sunai yongna ko namoin wanepia harari na wayu yongna ko makana sopana na apo ina noiki mareiwa naya nano hoitit kana Moisés chahe Egipto he harari na wayu hashichka amoinchi mareiwa kai sokto pienchka chki huya naya na ekai kai harai soktia na okta kana sari he nai hara chaya epna hanare naya waraitin harara shipa he harari na wayu pangsa kana amoin noiki mareiwa sunai nohorin hanai nekerorin suru tumma nemerai hatkararu nutuma nayana mono inkana sumat nuru atakaranai
Nyok ten chimareiwa kai supero nekero na wayu kana suru moin makat skan nohori na nauhai nanai. Hebreo kana capítulo 20. Horo mauro ya pangsa sanonoik chimareiwa kai wamoin ya supera wekero hanan chaya emoin ya supera emerawa noma. Eskahetia haria hia surya ehin haaka ekai mucha mekero pia. Nomahin amoy mareiwa kai. Akuhano suwamoy mauro ya chikitia emerawakat. Ma kasukuhanoy achik para namoy na watoshkan. Akatsa nohoroin kasain sapoy namoy. Sukan nohoroin nanauhain sanain shimain tanumakat chimareiwa kai namoy. Pangsa sononoy kichimareiwa kai para sanain namoy sama hashie namoy na watoshkana manauhain kana. Muina maya mekero inaya surutuma. Neme rain hatiakat aruta tuma. Soto hain no chikichi akarat kai ashahanakat para. Eme rash chimareiwa kai nokchi akarat kai chikehes pushwatani atakaranai. Emapa waima huyas chikehes kuma honoin tumakat mushinia. Muina maya mekero inaya surutuma. Neme rain hatiakat aruta tuma. Mayasa heen para wanana mana watushkana. Te emerawa pakan mareiwa kai palas chikehe kuma hoin makat. Nohori shinaya keroroin sulumoin wayena wayakana anauhashikana wapushwa ekerolaka wamoiwa sanaimoin tia emerawakat. Mayashi hen nohori ekeroroina watushkana akuhanakana amoin chikito emerawakat sarin he monoina yasumatu aruwatana kanai. Wataha out sanain eherin wayu ekai shkerolerin. Waima huyas chikehe okteina watushkana ashahashi chimareiwa kai suchikito kai seme rai hatkara wayu numa sanai he anauha nanai shatun shahakara chiki davi. Apa humara nanoi kichimareiwa kai sokai kat no hiokten shia. Wataha out sanai nantin suru mintum makat kanaang nana choin kana na watushkana. Numa Josué chiselagashkai nohot karakashiainte emerawa nshahakara chiki davi wana sma nkuhain chikito kai sunou hakarau wayu nonain chimareiwa kai. Eskahetia yapas wana emerawa ntoma mareiwa wapura wayakana nchoin kana. Maka emerain kai nyakai nokchik akarat kai chikehe nkumahuin tumakat. Eso wena kai katia emerawena waya surya tu wayatakara anai. Maka neme rankan chimareiwa kai chikehe nkumahuintu makat. Eskayapain wane emerawa wapurerwa anashi ere wain spera wauntoin hanain wekeroroin wapushwa are. Sanain muintu emerawakat surya ehin waaka ekai muichia mekeroroin bia numahuin amoin chimareiwa kai. Sarin he monoin ya sumatu nuruwatakaranain. Maka nainan watushkana. Tunonoika chimareiwa kai. Hayasumain wamoin supura watahain hatain sao mereka wono resuma he mono rewaya suma mereka kain harale waya shi atain wamoin he sutama waya wata out huruhakan wain mereka shi moire ouraka nohorule shi moin mereka anare ouraka nohorule anain he sutama te nuruwata kar anain wataha out anaskat supura wain rensia hetu mohuskot supura wayok toinsia nohot sein saakatu nakumahakat chimareiwa kai ekai sonohorai noria okta wayakana wasok toin hata au nomoin pushwatu wain rakat chiwanau hakai anai nya Jesus chinchon kai mareiwa chi sacerdote muraushkai anasha takai mai ekerorokai nanai me mareiwa supura chain na atau anashi mereka wachacharule wain sanain tu wanaura wakahakara chiki samain wayu skan sok toin Jesus wanepi wow numoy mareiwa skamat sin wain sanain anauha chauha suamoy akari hana wain hinne na pakasa mohusu supala nohori hanai kai harain nie Jesus amuria hakawaya sao nurati rupain pushwatu oura kena kara ai skakasa mohus sa wayunya ma akawaya oktamushia niaka iskan
mai hadain arana aresia nuria chi lagra ashkai na purero na sacerdote judío kana sumaiwa para eskaje tia anaka mereka warut kale nonai munchi mareiwa kai supera nakari hain hanai waya noho kain waya nema ska nomoria hen waya he sanai he na anasia nakari he na waya sok tukai wachun takara unomoin. Hebreo kana capítulo harai. Soto hain na kuait pana watush kana para sumaiwa. Na sacerdote judío kana na neke waneshi wayu na akahe supera lagrain hachina purerua. Aneke no shinia supera nian ayatain hachina moi mareiwa supera sokta sauk tu wayu korirua. Supera na pawarin hatin no moi chimareiwa kaitaka sanas sapa ka wayu sanain sapoin anaru no moi. Supera na pain hatin no moi tu sumonoi oktakat sau sain haratu wayu korirua. Echilagrash kai na prero na sacerdote judío kana sao moi kakanian sain wayu spushwa. No hoyahe mai haran. Nun tuin kamane nia sumoin tu wayu ekai sain rin wane kasa. Mohus ekai matuhua huin sao. Senai mohun tu sain rakat. Sao no horin mai haran nia spura na pain hatin tu sumonoin kat wayu no moin chi mareiwa kai sao sain haran. Asura hoin hachinia kaya sao nain hara. Chilagrash kai naprero na sacerdote judío kana. Makai kanai araon. Sumaiwa para. No hoish anek kahirain. Namoiwa. No hoish kahut shines para tuska ncheka inai sprero. Nyakena kahara kachimareiwa kai. Moshia Cristo. No hoish anek kahirain namoiwa. Spera kahut sha tare nyamainia. Sanai nian chi sacerdote moria uskai. No hot snain katain namoiwa. Nyakena kahara kachimareiwa kai. Maka ni atain para sanai nian nchoin. Maka tu nomaka nomoin. Pia tachon kaya. Spera kaitu. Teitan pia su para wayus pushwa spera prua tanchin saus kapian tachon. Nuneka in Cristo sanai nomoin. Tena kuin pias para pianchi sacerdote en wane pias para kaikats pusho makan kuay pa Melquisedec. Kataiwa ya no Jesús ya moru. Achunta po shinomoy mareiwa sanay niara hain suma emetulu inanoy kishire. Nkari hain niya suut pa na tumaria ni rin hatkat na papa nkuay pa sanay okta. Heshimoy sanay nkari hain ska huhoy niya numoy chimareiwa kay. Oktaka huto inia no toma. Cristo, haitai chinyan chinchon kai mareiwa. No tuha nyane ono wa suma no noi kichin shikai. Skahe tu Maria ni rakat. Heniai ha Jesus chi oteri ha chikai spura kai kat spushwa tu wayu ono kot suma no noi ki. Nun tu nuteri wayu skahe ketai pain spushwa tu keire kanan chi mareiwa kai no moin. Skahe Eitau shinya ntoma chimareiwa kai spura nyai hachin sacerdote morawishkai maakanai Melquisedec. Ehoru takuhei mai humoi somoi nchiki Cristo sanai nyai sacerdote morawishkai. Oktasukura hai mai hai sanai tu ekirahana karanai hiya. Isas tachiki teia tenshia humoi mauro ya. Kakai yai na mai hiya sanai hutuhai nao Jesus. Hamushi hiya nohori yorika. Junto yakira hawayu nonai. Chauhayo tayane humoi ekira huna wane pesanai nanoi kimareiwa. Tu ekira huna karanai hiya para. Hutaiwa ya sanai anauha. Mushiaka hiya nai wane hou sanai. Ekahi nasira niska. Isayari yanchike ka ekuru ka usu. Maya watonyori taya hiya sauk tu ekira huna karanai hiya. Sopana tu anaskat sepula. Hai rin hatun siya. He tu mahuskat sepura hiyok tuin hatuin siya. Nohot siya watao ska syukuran mai hiya senai asyata. Harari yapaka haka sepura nasyatain hatuin tu tekir hakaranai hiya horu. Nia cie kai lagrai nai senai anauha. Ska hane nai wane pia senai tu anaskat sepura nai rin hatuin siya. He senai tu mahuskat sepura niyok tuin hatuin siya. Hebreo kona capítulo ajpirua. He horu spura hulaure rin hatuin hain senai anauha.
anak ha mereka nohor de siang hurhain haine wane piete na chika Kristo ekira hanaka anain para hia hutai wa yasanai anauha ekira hana poshi hia sanai oura wa suri takasa mohus oktaka toma wayu sanai te anauha kat sanai te wokti sakan sanai ektawa hapo sa wayu sanai sosoi rai hatain sain wayu oktosu kira hana poshi hia sanai kasara hanering sumoin wayu sain hada suma meriai hatain sia supura kaikat spushwa anashi tekira hre hia holu sanai te heket kat sia tain re ka mereka encakare cimareiwa kai tapereru mereka husatare tu heket kat komoin her humoin hia watin sau tu ekira hana kal anai hia para cie kai niok ten tu shimoin ekira hana kanai nia maya sehe eya tanai nomoin para kasanas ntoma mareiwa moire nohorin huruhai nai spura nonau hai chin sanai moichia mourai nia surya kai hara maya sehe ekira hana para ntoma chinai kai mareiwa hai taira nia watapoin sau te kasanas sukahaka nanai ki mareiwa nomoi te kasanas nai rinhatkat sawena wanekai cimareiwa purashkai eskahe ayata inya senain kai hara nohoi ha mata otte roshin toma mareiwa mahut sai Kriston toma so para wayus pushwa maka para na toma na hutoshkana wana sma na kacheroinia senain te kuruskat sepela na oktoi nai ciwayu ekai ni tai nai senain te shimankat ekirahna kalanai nai ring kasanas musyakania sain wane yuha sosoton te apuna hushkat kouya sepa te makat hechi mareiwa kai ayate chia aitirin huya sau tera yuha kat spela komoin hatin te apuna hushkat oktachi ekai niok ten te shimoin kat ekirhana kanai nia nai ring waima kasa mohusu musyakania sain wane yuha sosoton ne mohoi gameses maya sehe aitin hoya sao nohots kasain samoin somoin wayu tera yuhakat suchike he kakaya sa taponoin mujer sonoi kit wayu koliro somoin tu yuhakat sanai sa herin sia maya sehe takuhaj pain homoin suchike wayu ayok takat shimankat tatuho au chi hia aishi kana tapura sanai hain rerin tu kasanaskat skashimoin sanai hutenoin kanai ring cimareiwa kai te kasaanaskar wane pia sumoin wayu tatuha au chi nia sanai nohore ring motoi nain te kasaanas hai rakat hia takat akan nomoin te nari kat hupura sotushi hia nain sanai hia tain para he sanai ayatain hia ayatain sanai akari hatun chon karirwa e holu tu kei reka tain hupurerwa siatu ayatai hana hia sanai hai ring wane wai hukuatu anaskan somoin wayuskas pushwa hai mereka hura keretia spura kaikat pushwa kataiwa yahou na peru cimareiwa kai humoin sowena wane kais pushwa tukasa anas ha tapahakat anakaha mereka hushatere nakuat pana wayu acacet kana nai sanai anauha somaiwa para mereka nohore sukura hai sanai tu arwatanakat anai hia mena kahia nai sanai hucacerin hai sanai ha tapahoin tu nai rihat kat cimareiwa kai humoi sau pangsai nanoi ki humoi soto hain tu nukuhakat cimareiwa kai nomoi Abraham ci watush kai para sumaiwa sanai ma nomoi kamani wech maintaya mun water saring puri o tatuma pangsas tanoi kiwanepi skatayai mareiwan nohots cheuhain tamuin wane wayus pra shimuin nonoiki pra sumuin tamuin ska matuhain daya akuharawa sepushwa tengke hakara chiki cimareiwa kai nomoi Abraham senang pangsai nonoiki nomoi apa nasa nomoi ska shimoin maintut akuhanakan nomoi he na tapahoin sia he wayu mereka sekehre ciki sain rihatin wane kasa jauhas wane wayu sumoi atahan hat kasa to sumakat makan cacahare sau nonoiki nohore en auruha hirawa sau hetia aruatane ciane nia senain nain rihatin tu nomakat para su para wayu
Hechi mareiwa kai skan chekin superwa sutahai hatin na wayu sanai ni kera hin tanai ring hat hat karya para ni atin sumai sanai pangsai nanoi ke esnai nai ring hatin tu namakat skan nyai mareiwa ska pangsai nanoi ke wanepia nohorha arawain tu namakat eskan nyai mareiwa spura kaikat pushwa nekuher wanepia tu shi mankat enai ring te nomakat spela no chacha ring hatin wain sanai anauha suuna temalia werakat he wataha out sanai nai re ring chimarei wakai te nomakar wamoy pangsa sananai ki wamoy he mataha insai nia akaha arawa eskahe tia wataha out chinia sanai noikale ring niki spela to wamakan nomoy ma akaten kachuera ahapuru hiakat anua akaha nanoi ki marei wasanai sahapuru hain hatin wain hai tai chan chi marei wakai ipana nohoi shwatai wauria moichi anohorin anohorainia wauria skano noi chipai Jesus nomura to moi spera nsok toi hachin nomoi wow ma kachiragrash kai napero na sacerdote judío kana para surutu awahre kachimarei wakai sanai kerorin nanai mai wane mai sa tat kururu stau hiakat pakat nya Jesus ti sacerdote mura ushkai spura kai kat pushwa ma kanai Melquisedec sanai niatai nomoi mareiwa Hebreo kana capítulo akarachi Octamushia Melquisedec ñarua tashka para somai wasa wayu suru tu pueblo kanuri Salem nya wane sacerdote eitaushka intua chimareiwa kai minyo ushkai mai sotohain wanasma nontirai numa chiwatushkai Abraham wanasma nure hoin Abraham chikehe nukana hoin to wane laura yuskarirwa nuchunta karaka Melquisedec numoin chimareiwa kai na uspera na poin hatin na anasia numoin Octamushia Abraham asura hushi numoin Melquisedec poro waisanai hetu poro kochki spushtu nusitkat sanai he atkawa Octamushia tu anuria Melquisedec makat nai rintu anaskat sanai aru atawa marut hesanuria tu pueblo kat Salem makat himatus tu makat ere nuru atai marut nohot swataha yaun chikin shi chikini chikin toshino na chiki sanai hemeishin oktan chiki sanai oktuin siara wataha ka oktu na chikat sanai sacerdote nya makan kuai pachinchong kai mareiwa sanai sacerdote spera kai kat pushwa iraka samai na kuai pa Melquisedec sanai kahuture mainia wataha out sanai kahutoy mainia tomachi wekish kai Abraham ska nusura hain numoi supushtu nusitkat sanai he atkawa wane poro sanai he poroshki he na akana levi kana eiruko wane nuri wokariru Abraham eshi ekai nayatai sanai sacerdote sashin tenshahkat para Moisés acheka sakotcha hanatain spushis washirin tuwayu koriru tu porokot sanai he poroshki natumana sacerdote levi kana namana he na nawarayu kana mayashi he nchoin naya Abraham na pushwa he Melquisedec mayan he nohorin levin ni iruku asura he Abraham nomoin tu porokot sanai he poroshki he Abraham mayashi he kohuto nyan tuma mareiwa suma ashaha na poin aman nyan tuma sanai pangsai nanoi ki mareiwa kai nomoin wataha auk chi sanai nyai arana are ya Melquisedec sanai kohuto nuria skaniai achuntoin shire na poin hatin chi mareiwa kai na anasia nomoin Abraham Shimoin sanai arana are nupuran chi achunta kai nuria chi achuntana kai au na wayu sacerdote levi kana akotchi hapu kana spush suwashirin wayu antusu okta namoin maka sumoin wayu spushwa Octamushia Melquisedec mayashi he moin kakasai na kuwai pana levi kana sanai apana amoin spush suwashirin wayu akuhuna san chiki suru tu kararoktan chiki mahat kamareiwa sanai katayurin anau na sacerdote levi kana naya okotchuri kana spushi suwashirin tuwayu korirwa mayashi he nohorin hemelin na levi kana nuri wokana Abraham wana suman nsura hain spushtu nuwashirin ka nomoin Melquisedec
Moshiaka hanakai naya sunay asuraha nomoy wana noma chinatoshkai. Sa shinto ashahanakan toa Moisés. Achekushi nane kunoy hanay na sacerdote judío kana na akahena nuri wokana Araón na Leví kana. Oktanayakana ska isain nountoy nairin spushwatun chekat chimareiwakai ane kunoy chipahoro wane sacerdote muin akanay Melquisedec. Ewataha auk Melquisedec sanay nohorin nuri wonya Araón. Horo sanay he suwanaha pain nakuay pana sacerdote judío kana. Eira nahano in hatu horu waprero tu aruatana kanai waya. Chitakuha kai achiku nya chiwaseño otsekai. Heweraho nya sanay nuri wo in Judá. Nata hatu ni rukun nauriana sacerdote levícana. Nohoish ashahay Moisés chiki naneko no in hanaina. Nuri wokana Judá sanay sacerdote in hanainaya. He nohots epo in na akahe nuri wo Judá ekai. Nayatapo inomoy mareiwa sanay he sacerdote. Shimoy sanay niweto ichpanchi waseñots kay sanay nyain wane sacerdote makanay Melquisedec. Tu anekunaka anay he nya supura sacerdote nohots kahe hatoy nayain sacerdote na nutushi no kana shia sanay he matuhay nya okta. Makatu ashahanakat para surutu nchiki mahatkat chimareiwa kay. Tena kuin pias pura pianchi sacerdote en wane pias pura kaikats pusho makan kuay pa Melquisedec. Nohot pus akari hanin wayus tomatu noruwatakar anay Moisés pura suntun wayu koriru tun chekat chimareiwa kay spurerwa. Mayas he noura kuin shia ayat shia meketa huin namuntu nain rekat chimareiwa kay oktawayakana. Aranare sia main sanay anantu watapakat ska utatoy pain wapreros pura warut kai hanay nanay may mareiwa. Hewane kasa anasuya wanasman nunekunin Jesus pangsa sanunoy kichimareiwa kay nomoy. Shimun yaman tanoy kimuin ska mareiwa intaya. Tane kuin pias pura pianchin sacerdote en wane pia tamuins pura kaikats pushwa. Eskataya y mareiwa y nohorer tawana haintanoiki. Moshinia nomoy. Oktana sacerdote levícana. Nohots mahatoy nanoiki chimareiwa kay namoy. Sao pangsa nanoiki chimareiwa kay nomoy chonkai. Watuha auk chimareiwa kay sanay shimoy sanay nkera hatoy wapuras pushwa tu nomakal wamoy. Tu putchik heket eitanakan tuma sanay pangsay. Alana aresia main tenumakat chimareiwa kay wamoy horu surya tenumakat para sumayo namoy na watushkana. Heshimoy main sanay nkari hain waya Jesucristo spura wayrin hatan tu chekakat chimareiwa kay waprero. Waima main te sacerdote judío kariro sumaywa. No hoishi ayatay naya wanepia sanay sacerdote ska oktawarin naya. Oktapawane anekunushi wane ni rakaya. Arusa Jesus katok chispura kaikats pushwas ka matuhain oktania. Kapure het karaka anekuna wane ni rakaspura sacerdote. Ska nohore chin nurain surya sacerdote nia. Asokte chiwane pie numonchi mareiwa kai sauk tuwayu kariru arutka kan nanaimai mareiwa sanai he nsokte sau. Eskakatain na uspura kaikats pushwa. Nuntain no terren tuwayu kariru spura katain hatain sauya spura kaikats pushwa. He Jesus kahe nianchi sacerdote mora ushkai. Nkari hain waya wane pia sanai pushwa tu cheuhakar wamoy. Tarata shata sanai chimareiwa kai numas ka rotoin nukuwai pasuma mai harai nu para. Akataru shinya nauria na wayu kai hararikan. Kepia kana ya moro he eshnya horu numa mareiwa chaya ipana sma kohuto imainian toma. Jesus no hoish muy akanai chiragrash kai napurero na sacerdote judío kana. Oktapo shinya saimarut wanepia numonchi mareiwa kai sau nai halania kai parahana. Hes chike hesau sai haratuwayu kariru. Oktamushia Jesus watu ane apa hirashinkis pura okta sau sai harawayu. Keta pashia no hots cheuhain nomoin no rakain chikwa.
sashin te nuru atakaranay Moisés anek na wais wayus pura ragray hatoin na pureru na sacerdote kan oktasaka wayus pushwa nohot sen ekay katsoin sain wanepi senay anauha sepula ayatawa katia oktachi noneka kay chimareiwa kay mapas chikehe ngkaria Moisés senay pangsay nanoy kinomoy niya ane chinchonkay skaniay atuhain wanepi spulero na irins pushwa tenchekka chimareiwa kay. Hebreo kana capítulo mequisat. Okta Jesús chi sacerdote murió ushkay nyata shaha kachiki humoin sanay nuununcha ipanamoy. Ere nurua tanchi mareiwa purashkay spura hoyoto na taun kiaruhe. Sanay kohutoy mainyanu tuma. Jesupura sokta wa wanepia numoy. Nyayata kanumoy chi mareiwa kay mauru ya sanay sacerdote insuluto awahurekat. Tu awahre chakari ipana rotusumay sukuaypa nyakaina haraka mareiwa nohotsu sukuma harain wayu makasain tu awahre kat yamoru natumana judío kana hechiraura shkai naperero na sacerdote judío kana anekuno shispela napa warin hatin nomoy mareiwa tu kasa anas sapakal wayu senai sapai anaru nomoy eto sumuni oktahat kat sau sain hara Akaha Jesús noneka na iwaya senay sacerdote. Cheuhas na poin haten gasa numonchi mareiwa kay. Emurekayare he Jesús wakayamoro nohoishe aneka no nya supura sacerdote. Ska eina paina aneka na kana supura. He sashin tenuru atakaranay Moisés nayay hana nayakana. Asura hakanumoy mareiwa tukasa nas sapakal wayu. Eto awahre kar yamoro ere niatanche sacerdote judío kay haitair memay akasain tu awahre ipanakat nohot shiain suyakwane Jesupura shiain hatin suyakwa tu ipana hatkat manushi Moisés ntumachi mareiwa kay supura pananay hantu awahre kat para sumaywa Halia pai ramay shia maka sain skuait patu teyatakat para muin sautu uchka Ehia na horo noho motoin hain senai serana areña senai anain tu nai rakat chimareiwa kay wamoy nkahe Jesús surya tu nai rakat paras namoy na watoshi no kana shimoy senai nikera hain hatin Jesús wapuras pushwa tu numakat chimareiwa kay wamoy tu puche heket eitana kan toma senai pangsay nanoiki hema kaserana areña senai anain tu numakat chimareiwa kay wamoy surya tu numakat namoy na watoshi no kana Musia tu ni ataka anay Jesús numoy mareiwa senay alana areña surya tu na yataka anay na sacerdote judío kana mayasa he ni taran chimareiwa kay tepuchi numakan namoy na watoshi no kana senay pangsay na noiki namoy isasana chiki nay rins pushwa tenuru ataka anay eskahe tia achekas ni tay hatin wapura wane puchi heket sao he pangsay na noiki wamoy Sao nohori nourawe na wayuka na surya na hara. Asokto shichimareiwa kay sanay akuha chikitia putche heket sanay ma. Hesowen wanekai teitaher na pula na wayu Israel kana ora kana Judá kana wane putche heket sma pangsa herin tanoiki namoy. Nohori ermaya ka sain te putche teitakat para na pula na nutush no kana. Tohuit tiraiwa na ya chahe Egipto he. Tourai na ya ska monoin sumata noiki o takaser sain rakanamuin te putcheket te taihat kataya kai chimareiwa kai spuratu wayu Israel kalirwa kei rever suru hurhainain te taru atakar anain soena tia ska takarin he nainaya hes nain namareiwa sentaya tayechi nawahak wanepi ska taima he nainaya menshi noholer chauhain namuin nekira hirain tachik snain Anaka hushatre ni chik chimareiwa kay namahiran. Ska shirahe chintaya wayus pushwa makai ka chira ekay washiri he chira ekay mohuin. Tamuria he nanaya haitaina kain harali. He muiria nohorin sotuin tain pushwa te kasamahus nai rakat. Eskata putchi heket numakat chimareiwa kay. Watahaj pau sanay nohoroy pangasay anay apura teputchi ni takat para napura na wayu judío kana.
Eto kasa eka inohoruk pan kasain samay numoy amok termar. Hebreo kana capítulo mekietsat. Hesa katuputse eitana kamparan toma chimareiwakai. Napula na wayu judío kana. Akuhana sinamoy hamoy hatin sukuay pata awahre. Nakumahoy hat kaya moru. He hamoy hatin nakuay pasanay awaha chimareiwakai. He suruta awahre kat akumahuna pekan natoma. Katau hias wane kulurus pura akatara pasanain pena. Esonoria tu parahat kapau eren kero ring parahana chi sacerdote judío kai neut pa mareiwa manusu. Heya suru es wane rampara. Akuhana kala chiki para ntoma mareiwa ora kamusia wane mesa. Eitana kala auto pan awahia kan mareiwa. Siasa tu pau shinaruskan numura to mareiwa manusu. Heya suru to pakat es wane ahure wono hemeta ehot. O hiru shiska oro es wane hurasker supala sotoin hatin nain wana suma ni tain para chi mareiwa kaita putchka namoy oro reya stauktehe. Esulu to hurasket kat es wane pachish chong oro reya karu ka ispushtu ekur kanuria kan mana monoy nekakat para na natushkana. Esto no warraratska araon awit kat para suma hura. He esto piamas ka ipa makat ka sain tapura. Ashahana ka anain para tepuch eitana kat ntoma mareiwa napura. He yasau he te hurasket kan es nayakwa wanekasa eka ikatunain. Waya tstenatena kat sau shirose te hurasket kan. Epul esturitin napoin sushatumurut. Oktin na pagkarain sepula seratin nung hatain sain harawayu. Etano sutu siyakwa kat surya motoin nain na wayu kana. Senai enchi mareiwa kay nama. Kera sohorus chikitu kasa yakat surutu awahre kaya moru natoma na judío kana. Kera pata awahre kat sematu kororo kot suru. Ekerot pushti sacerdote judío kay wenshi suru mointu parahat kanne paus pura niatanya chinamoy mareiwa. Okta suru mointu paus shinaruskat niane ekerot kanomoy wachi laurashkai napurero na sacerdote judío kana. Watu anen kuas pura huyakat. Heni keroropa aru hawarin hachi sushamurut. Oktin nakar ain sepula napoy namoy mareiwa sao nain halaniakai hesau ain hala nohotkan natuha au na wayukana senai mohoin. Nso irin horu wain chinain kai mareiwa senai nohorin nountin ekerora na wayukana chamoin. Nunai moin chimareiwa kai surutu awahrekat chakat ipana sukahe ayatintu awahrekat yamoru. Mereka huru-huru wain sekuat patu awahrekat yamoru natoma na judío kana hetenai rekat si sacerdote apoy kay yasuru siane kayako katakasa ekirahana kalanay waya mauro ya si aten wamoin senai nohorin kasay anay apura nomoinchi apoy kay tenasirahakan na wayo kana nomoinchi mareiwa kay sepura anay haten nay niakay ouraka nay na wayo kana numa mareiwa arua tano si ne na yasanay hamoy haten nakuwait pasanay te ekawakat hetu asawakat hetu orhowakat ahapu nohotsu skari hainaya sepula urein haten denainkat no para mareiwa arua tano si naya senain kasa eka imoin akatia semai ro napoin chi mareiwa kai namoin teput heket ektanet kan napura oktamsia horu heketek paspushwa ewete si Cristo senain nian hachin chi sacerdote moroushkais pura napoin hatin wamoin ure ain no para mareiwa sepura hotatin tin wain haitain na kain hararin waya ekero to shinia suru mointu awahrekat chaya ipana to nohotka sukumarain wayu arana are siamansha senain anasin surya to awahrekat yamoru natoma na hotoshkana to akumahoshkan nes toma wayu pura motso Cristo no hoish muinka kanan chiragashkai napurero na sacerdote judío kana ekeroropo kai huyawai suru mointo pau shinaruskat numera to mareiwa monakat
Watu ane ni kero ring Kristo suru menta awahre kat caya ipana. Hetu isha napaka no monchi mareiwa kai no hotson no shain kaura toro. No hotson no shain wane pachong. Ma katu napa waikat chi sacerdote judío kai para. Shia napaka no shan yakai. He amura pa no shasanay oktoinya. Nuntoin tashin wayan toma. Surya wain hara. Moina ya waya nohori susarain wain haran toma mareiwa. Chi sacerdote judío kai no turitit point na una wayu yarutta kana kuwait panu para mareiwa no shawane kaura toro no shawane pa toro oktawane boin ka kasus pari se wane pa chong spura anokta na kuwait pa spura pana narut kain te awahurekat oktamushia Kristo sunai nai ring wane piat no chekakat chi mareiwa kai no pererwa esunai katsuin nai no tomachi nai kai matahan kai okta apa hirawa shinki supera okta no monchi mareiwa kai maka nakari hana poina watoshkana skasu shamarunne supera sanokta ina kuwaipa arana areshi yamain sanai anain waya sutuma nusha Kristo amura karwao he sanai he okto inya sa wain hara nunto inapoin wamoin utata ain haitaina kai hararin waya tu nohot kan apa no inamoina watoshkana so ponas pushwa tu nai rakat eska urek pain wain achekushi wayatain wane penomonchi mareiwa kataka yatoma wo nai he Kristo ni tanchi mareiwa kai wane putche heket wapura waya one hushkana supura napo yaten wamoin pushwa tu nkahakar achiki para wamoin suma pangsa inanoiki tukasa anas wama anet kas pura kaikats pushwa akaha na watush eitana kana pura para to parahat ka putchin toma mareiwa mayan he kain harain naya sanain hen mono sumatia tashi na panaya horu surya nai haraska oktuch pain Kristo makas kuwait pas toma wayu sanain karar oktaro ischike hararo hatin apano yamoin tun kororokor wane wayu oktapania nohori waya oktunchi wayu kai nohots apanin tu kororokot oktan tuhana pau sanai oktoinia ekera hspula sanau honin tu ashahushkat apana manusia tu kororokot musia kat putchi eitaushkat paran toma mareiwa napura na watoshkana ekera hsya amura pasusha wane merut nohori waya sturitin isha nohots ketain tu putchkat soto hain tu nai rapukan Moises chike no soi reinai na watoshkana sanai pushwa tanurua ta karanan chimareiwa kai tu ashahna kat paran to Moises suru kararokta napa karakawanestana wonu kanuria kar isopo ke chiru sosoi anne rishotot eskatu no turiti rakaraka isha parira susuma woin nashawane pa ouraka nashawane kaura saab to kararokta kat Ora kasab to wayu koriros pushwa sanai namoin anu tu isha shkera hakala tuma tu putchi ni takal hupura chi mareiwa kai tu nulua takala nai hias pura honoi hanai suma emosia kaskuai panotoma sanai notari tirento ishakat sab to awahrekat ora kasau pushwa to kororo koriro yakat suru tuniata kala kanomoin chi mareiwa kai Sashin ta shahu sharua tanaka naina watosh judío kanan toma mareiwa alatin nas sain halat wayu koriro mereka suturitin sushamarut now nohori waya oktin wane marut sma suturitin susha now nohots alatin nai hala saushia kwaine shiat awahre chakari pana chauha wais urein hatin shias kahe sutin na warin sain marut supera sapanan tu sushakan nomoi mareiwa okta supera tu awahre chakat ipna ere chimareiwa kai achekas aina kasa ekai arana arenya sunayanain surya nohoi shekerorin Kristo surumen wane awahre ekai skumarain wayu ne ya moro surumen tu shia kwane tu shimoin chakal ipna okta kero chinomana monchi mareiwa kai chaipana supera sokta wa wane pia nomoin supera nkari hain waya he Kristo nohoi shimoin akanan chirairash kai napurero na sacerdote judío kana ekero ro wai kai hoya wai surumoin tu pau shina roskat namura to mareiwa monakat
sepula napa waring hatin nomonchi mareiwa kai wane ishan nohot ka noshain nohot ka huya tuain kuwa Kristo senai ekeroro numana mai mareiwa senai apa hirawani ki nomoin mereka ko huya tuarehe napa hiraini ki oktu shehenia waimatua stike he sukuma hunoin tu makat siasa horu mapainka pehepa senai sahara ha hatin tu kai kariruas pushwa antes Jesus watuane wa akamai sepela motoin hatin nai wai hara mareiwa senai he apa hirai niki Jesus sepela oktin wau siai riane nohoreche apa hirai niki inchukwa maka wayus pushwa senai watuai hatin oktin sema sosoktin hater nomonchi mareiwa kai sikhe okta akaha Kristo senai watuai ne na apa hirai niki sepela okta motoin hatka akahe nai sai hara wayu waima shimoi senai ante chin Kriston chikwa wa akamai oktan nohore chare hoinya sepela nuwara hoi hachin wai hara chikwa arusa sepela na pai hatin tu ottawa ka somoi pushwa tu wayu a tapahakat senai nunta hachin Hebreu kana capítulo poro Tunushahakan Moises nohot santiran semas pushwa tekasanas napet kat cimareiwa kai wamoin waya otashi kanan toma Kristo. Skahe shia kwainetia mamoin sat shia namoin na wayu arut kawena kana nunai moi mareiwa. Nohot susuntuin anahirai hanai naya numa cimareiwa kai haitair apa nawarin seshamurut huyawai. Mereka anahirare naya stoma sapana into seshakan murut. Noudai hesuri napoin ayat shi anaya apoin skan nohori uriai sera honoi nouria tenai harakat mereka shi mai rehe senai sakatana tenai harakan nouria sutama sturi tenai to seshakan murut hamaka anaya ayataka senai mahoin nai sari nai hara akaha sutama tenai rapakat senai napa waring to ishakar huyawai so soira anchi senai kai hararing naya Skan noholoin sakatanoin sai hara wayu stomas torite noin seshamarut. Eskahe shi mointu pehepa sepela nonta hachin Kristo ya moru sakamin wayu mushinia no monchi mareiwa kai. Tatu haus pisnain piok to inspirero sapana wari muito shakat murud. Siap cek kata plero hemein hachin daya makas kwai po wayus pushwa sprok hachin daya sao. Nohot seshain tarat nyatuma painte shakat murud. Sapa karwayu sao sain. Siasa stike hetia numakara ka Kristo numoin. Mariwa kare makapara da chika shahna kanto Moises ya pach pada espradai rinting wane pias pushwa de kai rekat pain tafrer. Maya sehe aruwataning wayu para stumatan shahkan Moises. Senain sapa waring hatain tekasakan numoin mareiwa. Nohot senchekoin tia mauro ya sashin tenomakat Kristo soma somoin. Nohot susyain taratan ya toma pain teseshakan merut sapakar wayu sao sain hara. Mahutoy panomoin Kristo te sain rapekat para te hudiyo kaliru. Ni ya toy pawamoin wane heket kat shira kasepela warut kai hanay nanay may mareiwa. Siya sanay he tenay rakat Kristo maakat tenomakat. Yapai cipatayas pela tepeceka kata pelero. Horus kanai rejpain Yesus Kristus pushwa tenceka cimareiwa kai no pelero senai apa hirawani ki watuane spela okta wow. Tashi na pawaya surya wai haras pela warut kai hanai nanai mon cimareiwa kai. Na sacerdote judío kana senai na yatai no mon cimareiwa kai mayasehe na pawarin wai matu kasaka no mon mareiwa. Nohot saakatanay nai hara na wayu kanay ruan nauri estoma. Oktamushia Kristo apa hira shahachi niki watwas ne spura okta hachin sa usay hara wayu. Nohorech apa hira niki inchukwa. He mauro ya. Ichani hoyoto niki aru hechimareiwa kai skaketay paintania tankat. Atapa hushinia chaya ipana somairu skana hoy hatan spushwa tano kariruan toma mareiwa. Senai he napa hirai niki Kristos pura okta anahirai na panoma mareiwa wane piana wayu ara aha na kana auria nai hara watu wane napa hirai niki pura okta hachinia he ni ating wamonchi nai kai mareiwa senai shimointia
Siatan kahakara chiki mareiwa sanai nomoin. So en wane kai teita her wane put cheket na pura na wayu kana sama bangsa her intana kinamun pura kei rehti nai wane piete taru ataka nai naya. Heni atin wamun wane ya nomakan mareiwa. Muy remotuin tai nai ha. He horus kasera ha no panwai hala wauria sama tashi na panwaya suria nka he Kristo. No hori pachau hai wamun apa kasa nomoin mareiwa so wai hala. He horu tawara yua. Senai he napahirai niki Jesus pura okta sa wai hala. Ta shishi wayas pura rut kawa nonai me mareiwaska hutatik pain wapereru tu wapukot. Numa namoin. Maka hutatin para no pereru chi sacerdote judío kai. Supere kerora surumo intu pau shina roskat. Kanuriakat nomura to mareiwa. Sutta separa wauria surya warut kai numa namoin chi mareiwa kai. Maka sutta intu pau shina rohatkat surya wayus tomat kururu setauhiakat. Oktamusia horu. Oktuich pa Kristos pura wekero ruinhanai nonai mai mareiwas pura katain hatain wau. He Kristo chi sacerdote moroushkai. Shimoi senai anasha atain. He niaich pain laurain wapureru wayakana nan pushkana chi mareiwa kai. He senai he spushwa te kasa anas nairakat Kristo. Anakaha warut kare nonai mai mareiwa. Sema nohori hapuri wain waya senai anauha nonai. Nohot supiyamai hatain wain. Tashi na pawayas pura warut kai hanai nonai moi. Skashimoi surohonoi wain hara wauria. Sukahe oktain Kristo wau surya mohun wain sari wain hara. Suma wakuhain sumoin wayu senai wa atapahain tu nai rinhatkat chimareiwa kai wapura. Anakaha wachacharare wain sumai ro inkerahain shia. Ska watuhain nau senai pangsai nonoiki wanepi. Anakaha mereka wakari hirare wapushwa. Senai kamane hirain he senai wain rintu anaskat. He anakaha mereka noholire moi akawaya nai na wayu. Akuraha kana ai senai hutkatirawa. Si anakaru mereka hutkatirare wayaspura. Ekira hirawa spura wachacharin wain senai anauha. Anakaha wachia hirare wanepia. Skasururin karya chi senyot kai spura nure hoin hachinchukwa. Mereka masuta hure wana wayu senai nai hara. Suchike he niya watain sa toshimo inka nuchika chimarei wakai. Nohorer kasain sapoin nomoin spura seratin noi nai hara nuria. A tape chine suma moru sema tekai kasara hanet kara uktu ai harakat. A haraha hertu nu kalir wachimarei wakai sok kai katia skawane siki chuata shanas. Noho motoin hain nakuai pana watoshi judío kana para somaiwa. Mereka masuta hure wane wayu senai ayokta tenuruata kanai Moises. He mereka skuhure wayu piyama. He apunoi chiki senai natuhai nau senai kai haran chi wayu kai. Noho po shamuria hunoi. Oktin na po anch. He mauru ya hame che kai ni ring wayu moi nomoin chinchong kai mareiwa. Hamechchi ekai nohorin kasahatai nomointen sha Kristo amurakat spura sera hanai sain hara wayu sashin te putchi ektanaka wapuran tuma mareiwa. Hamechchi ekai mohoin nanoiki nomoinchi nain kai mareiwa anamia kai mai. Alana are heria mai sanai mohointu susara he hatkan nomoin surya te aratakan nomoinchi judío kai harai kai para somaiwa. Soto hain te nomakat chimareiwa kai sanai nomoin. Shimo isnai mulie nai hiat tatuma sali he te kasamahus hai rapukat. Matara shiho niya ya. Hiat achoni kana kasara haner humuin hai hara tatuma. Katok chimareiwa kai. He murekastan wane wayu no toma. Ayouha her main sains ma moru neema. Tawara yua soto hain hukuai papara ikeroro iwaya senai anouha. Watta sarin te Maria Kurati rahatkat sok tekai katia sari he tuhunaurakat. Mayai he hirin Maria acacet si hi hain senai anouha. Eshi wane huwara yu ekai mera parain su para wayu suma ne rin Maria stoma wayu. Oktahia ekanan nohorin rin Maria. Humaria hoin mai naya.
o unushi hia nanay mayna ekay pere sain spura humaria huy hanay naya o tahia kana hupushwa wana suma shimera ni auk tuhu kororokot stuma wayu ayachi atalatin hain ma mareiwa ska hutu hain sau sanay sapaneri humointu nukuhakara chiki para humoin sanay pangsain nanoiki hetu na petkar humoin alanare siamain sanay anain surya tuhu kororo amuro ikat anakha horu ayatere huchacherin hain sanay anauha suma nohorin moroin hia sema tamaria hirakat skashimoin sapaneri humoin sanay hetu hunaurakat pushwa tukasa anas nukuhakara chiki chimarei wakai anakha nohorure horain surya anauha mereka huchachare hain sumai ru ha atapa hain tunai rin hatkat chimarei wakai humoin hunter hain rin tun chekkar hupererwa hena per humoin tu nukuhakara chiki suma pangsain nanoiki soto hain tu ashahushkat suru tun chiki mahatkat chimarei wakai Shimo isnay nunta mata chinchianta haikai he kater no na tachoni ay rakan tu tacheka na purerwa o tacheke niok tu nunureka mujer mantain numa wayakana nohori shi wayain na ura kana surya anauha spura murori wayana wayu achachat kana nai sanai anauha spura otena nutoma Hebreo kana capítulo polo wanemoin skatu wanourakat atahashi wayanau chimarewa kai sanai nai rihatin takasanas nukuhakara chiki wamoin waya watain sutoma sanai shimoin takasa merhukat soto hain sanai taratin mai nai chimarewa kai namana watush kana para sumaiwa mereka nonou halen wanepit nomakan namoin heskatu wanourakat waya watauro sanain sukuma hoshin sumai watur makat hetu horots kaliros pushwa skanonoi kichimarei wakai tukasa werakan mauro ya ai hoshin tumas katukasa nohotkan ennoin para ekira honoshi waya mauro ya sanain tanourakat sutumano chiki abel mayashehe kakai yaichin oktoin shimoin sanain kanourain yanonai mareiwa Eskano nau hain nonai nusura hui nomoin tu tarataka atomanai. Eska hetia moshichi marei wakai nomoin. Pia ai rakai tu tachakakat pupulerwa. Okta sumata nusura hakat kain chinipaya kai noho istaratoinia. Okta para sumaiwa enok. Nohot suni rin okta. Skashimoin nonaura nonai mareiwa. Asahana shintuma saka he tuwayu korirwa ya moro he. Nohoi kalaka nuntana nai stoma wayus chiki hetia. Sutoma tu ashahushkat surutun chiki mahatkat chimarei wakai. Wataha auk chanok sanai nonou hain. Nohori waya nusahani enok saka he wayu tarata sanai chimarei wakai noma. He mauro ya. Kamanesh chimarei wakai namoina eka na nomai sau nanou hain nonai sanai niai marei wain. Okta nohot tarata inai nama namanau hain sarikana. Oktanoe para sumaiwa, skashimo inonaura nonai mareiwa, ono shisumata napira karachikania so ponata kasa aratetkat, tunohotkat sutahaya wayu, skanono isma nonoiki, nukuma hakarakawane anuwa, karun hatkat tunupushkarirwa, supera suteno inhatain, tukasa anas nairaka noe, sanai hetunonaurakat, Nulati rin hatutukasa mohus sai rakat wayu korirus pushwa. Henoe skanunou hainunai mareiwa sanai nai rin tuncheka nupererwa. Anahiraj panianu mas perakaikat pushwa. Oktapara sumaywa Abraham skashimo inonoura nunai mareiwa. Napa inanoiki wana suma nuhutanoi nutuma suru he numai suru mai wane manata. Apa nahatkan numuin tuma mareiwa. Mayas he nohori nutuhain sau Abraham harai hachi no otuin ayat siya unoin. He nunta pasuru mointia makat kepia sinya suru ma kawayu na tahatu. Mayain he pangsai nanoiki mareiwa sanain sa panoin hatuin tumakan nomoin. Skakanoura inia tarat sanain sma kepia yain kururu ne. Skanutuhain na uchimareiwa kai sanain
no kuma hoy hatay no pula wane pueblo que pian hachkayaru nia chaya ipana no ma wane pueblo matahan salo huta acá hane Isaac auraka Jacob que pia ya shi kururu maya sehe pansa no noy kichimareiwa kai sanai sapano hatay tumaka namoy maya he laura chon maya Abraham spura kachonwa he mararo in Sara tono wayu sekat no nau hain tono makat para mareiwa no moy sanai pansa no noiki he sao he no nau hain Abraham kachong shi naya lauraru suka he no nau la chiwanesh kai wayu watta main sari tono ri wakari mapa maya shi he laura nya spura kachonwa isas chiki ayawa hana maka isai achike siawa hanan tu horots kaliru cakat ipna het hasai sotpna hatkat para hena wayu takhai na pakana chike humoin pehe panaya spura okta na shaha achikit sumoin wayu snai na tahanai naya yasa tomakat maya sehe ma puhoi namoin tun khakal achike para chimarei wakai suma pangsai nanoiki oktushi naya suma tarato inai sanai anauha skano nauha suma nai ri hateng chimarei wakai sia sowena wanekai na wayu makana noiki wataha auk chisanai maumai achaha shi chikwane maheket ein hanale kepi ainaya mare hoin sari hase naya nachukwa chaya surumoi ehere para no hutinoi tuna shaha kala chik siawane naumai alana re kat sanayana surya tu kepia pekat aru para naya huruha sanai wane naumai heket tu cakat ipana numa namareiwa he nikera hointia naumai kan napuras kan nohori hapuri naya sanai nyai namareiwa sen oktabraan wana suma nura kani ai nutoma mareiwa mereka shimoi retano naura kan nonai napai nanoiki mareiwa sanai napai haceng Isaac nomoi supala okta haceng chiwanesh kain chon chi akuhana kaya chik para nomoi nutoma mareiwa sanai pangsai nanoiki nomoi sanai ma tepuli okaliru nanai heng heterna noike yogoni Isaac wana suma no hai Abraham nonai mareiwa no toin hachia ain wane pe chinchonkai skan tu hai au sanai non tin mareiwa nsoi rin sain wayu ekai oktoin hechi mareiwa kai na ari rin noria Abraham no toin hachin nain chinchonkai matash makan soi nakai no moin chokwa oktaisak skashimoi no naula nonai mareiwa pangsa sanonoi kisanai nakuhai namoi nan chon kana Jacob auraka Esaut suchiki takasa anas nai rin hatkat chimareiwa kai nakaso wena wanekai okta Jacob tehepas pura okta hesanai nashawarai skatan wararat sekat sanai nuwahi mareiwa skashimoi nonaura nonai pangsa sanonoi kisanai napirin Jose chinchonkai suchiki takasa anas nai rin hatkat chimareiwa kai so wena wanekai nakanan chon kana Jose okta Jose pehepas pura okta skashimoi nonaura nonai mareiwa na shaha karaka na chiki na Israel kana sanai no hutin nai hanai so wena wanekai suru he tomakal Egipto nakuhare namoin tanai rin hatkas katanim seka no unapa okta chinshikai hetanikan Moises nanuhurin yas chike hemerin so aponin kashi surya oktin nai nutoma chiseraurash kaima skane rinchi na chonkai sanai anash choinia enohori shi moro insema tonoro atakaranai chiseraura kaima okta miopa Moises kashimo inonaura nonai mareiwa niokta insprero ayata sanai chonya niatun chonka chiseraura kaima anas sai nomoi Maria hirai nama nanuara yo napushkana mareiwa surya re yatarata ai parit hoya sa akakai hara suka huru hai nai Moises wane pet kasa anas na pet kachimareiwa kai nomoi so wena wane kai anas sai nomoi enna moi sari nyai napushi mareiwa nataha out sanai shian to wayu karirwa nuntet kar akahechi nunek harakai mareiwa Maya sehe ni rei Maria ma aka Maria in hachinchin ne kaharakai mareiwa arana re sia mainshia
senai anai surya te washiru Egipto he watkat apana pekan numoin. Esau he te nonaurakat, ahoy te shisuru he Egipto. Nohoi shiskahe hachin moru sema nashchin chiselagra kaima. Shiskahe huruhai nai wanepie chimarei wakai. Mayashe nohorin ni ruin. Huruhasanain te nai rahat kat chimarei wakai sowena wanekai. Suman chacharin nai sanai anouha sumairu na atapa hunshia. Oktaska nonouhai Moises. Sepula pena nahoitin nui. Nuruwatai na Israel kana sanay naturitirin hatuin susya aner sotpana sok tunepiakat. Suryan nuntahuin nanay monchi apye ahutana kay nutumachi mareiwakai. Spula okta nay na toroyo ay rumakana chaya Egipto. Siya enahanakan mauro yasaka Paskwa monoin. Okta na wayo Israel kana. Skashimoy nanaula nonay mareiwa. Noon to'y narating pasanain panasanain te parakat, maakaso pana mahosos, te kanuriakat para isosu. Okta to sururat, Egipto hewat karirwa. Nohot sa noon to'y narating, ketto si naya shimiraroin te parakat. Okta na hudiyo kana, sanay he te nanaurakat, nai rin te nuruata karanay mareiwa, sanay nareyaroin hatoin susepop na te pueblo ka Jericó, que pia kana aru na uno kana. Eskashimoy nanaura nonanchi mareiwa kai, ketta pata akarachkat kai, kohun na hasto susepkat supula nekeroruin hanan surumoin. Okta Rahab te wayu maisatkat, kamane siya namoy na hudiyo, ahaya hushika na sanay sunuhuruin naya. Skashimoy sunaura nonay mareiwa. Nohot su oktonoy ay wana nama na wayu kepia kana aka. Nan manaura kana nonay mareiwa. Es platakuhain somoy humoy. Akat sa surya kama he chintaya sunay. Tasoy rena ay hiya horu sunay na chikina anau hashikana. Maka Gedeon, Barak, Sansón, obra ka hekte. Makay ka David, Samuel, obra kanan nunoy kimahan kan chimarei wakai. Sukahe tananaurakat, nayamuroin tanagno karirwa. Supura nasutoin sumay surya. Henai renta anaskat somoin tawayu, lagra kana ao naya. Ekera husto nomakat chimarei wakai namoin, senain pangsay nonoiki. Haitay na ohutonoin sutomato nagno karirwa saaka karaira. Nusururoin saan ka chimarei wakai. Haitay na hutonoin sa usike. Nohorishi hotoin sutoma. Haitay na ashutona au suka chaharuta. Naratiri nauria. Mayain he matsoin naya. Katsoin shin toma mareiwas pura na waraka hunto na uno kariru. Oktawane hiyeyo. Sanay he shimoy nanaura nonay mareiwa. Apono shi nanapushka na namoy suma katao u. Chike he oktona ay. Ouraka wane wayukana. Nohori shi tashin sutomato na uno kariru. Ska nohori nourawen surito na nou hakaranain. Hesuka masuta hoin nayasanay na naura no nanchi mareiwa kai. Oktushi nayastoma ayatana natoma na uno kana. Nohotsu nayoktuin anouha. Ska natuhain sau sanain susoy rain hatuin nain sowena wanekai. Suma arana arein hatuin sanain anain nakuait paschikehe. Sheka mera parin suman yatonoin. Presa shi naya suma kapoin suka karena. Shi ekai noctonoin ain suman naina noin skaipa. Shekai octoin suka he nshotonoin no se rupuna. Shekai octonoin ain suka chaharuta. Erun namonche stomato manou hansat kariru. Suka maria mai na nou hashikana. Atushi suta anner hestakaura nanain. Waraitai moshi na ya sankoin isashi hesa pona wotai suman natunka poin suru pona ipa he suru pona yororoma. Mayain he wayun yanashi na ya. Kananshi yane saint manou hansat kariru. Mayain he taratain mainain chimareiwa kai namana nou hashi takuhai na pakana chike humoin. Senai ayatoin na ya senai anouha suuna tumaria ne rakat. Nohots aponoy namoy supura pona okta te nukuhakara chiki para chimareiwa kai sanain pangsay nonoy ki namoy. Ska hamoy, nchekara ka chimareiwa kai,
Sia sapa noy hatoy tia namoy wana wama. Ketay paho toy chakakat chimarei wakay napulero anayakana he wapulero ayakana. Supura warut kay hanay wapushwa nanay he Kristo. Arana are sia main tekasa apa nakawamoy holo sanay anay suri tekasa apa nakat para namoy. Hebreo kana kapitulo poro piamoy. Susoy rik paway na chikna watosh kana chacharoy nain sanay anauha suunna tamalia ne rakat. He holo moit pantananaurakat anakha maleke masuta hre wain wane way wakua sanay wain rintin chekan mareiwo wapurero suunna tamalia werin hatkat. Supura wachacharoy hatin wain achakasu wauray hatin surya wain hala. Oura kasuri tekasa eka yen isakara toma wachiki wono insumana no ikimareiwa. Siana karu mereka huruhare wain Jesus wanepia. Na watoshkana, na chachareinain sanay anauhas ka na tehain sao sanay nuntechin Kristo. Chinuneka harakai mareiwa, so wena wanekai. He wayaka na mauro ya. Anakaha mereka wachacharere wain, suunna Maria maakapo nayakana. Ska pai Jesucristo wama nohot snyok tahain ama okta sao tukuruskat maya sehe nutehain sao mera pare chinya senain he nuteha out senain taratain hatain mainai mareiwa numas chike he mauro ya shimoin senain nuruwatain wana numa chimareiwa kai senain hoyoto nyankiaro he senain he kohuto imai nutuma. Anakha sotore hain tamaria nuratiraka Jesus wanasma niyoktana istoma wayu kain harat erutka wayu moy nomoy. Anashi mereka huruhare hain Jesus surya marai hain senayanoha suunna tamaria hirakan moima. Hiyakana senay hari hirai hukuat pasurya aira temohus nachakaka hupulero na wayu kain hararikan. Haitair rutoy nai hunai. Nohori yulia hia oktay na tomas arin hetia. Sukahe hiain chowni mareiwa noho motoy hain teputsi. Asyahanakat para suru tekararok tan chiki mahat kaspura suchacharoy hatoy hain. Tache mata pai nikira hapa piachi mareiwa kay sunain tekasa anaskat spura pai rin hatoy. Tu mohuskat spura piyoktoy hatoy. Mereka pai mereka sama hoso noho aring moi mereka cia hale piasa aring he tu wayo eka ishima insana aring nupura mareiwa ekira hono sentuma senain tu anaska spura sai ring hatin mereka sai le tu mohoska susara sentuma spura nonoktain hatin skuait paskan chon huchacha rahain spura tamaria hirakat sutama tu wayo manau hain sat karirwa sukahe tamaria hirakan kali aushi hian toma chimarei wakai. He senai he tia. Hutaha out senai hian chongni chimarei wakai. Harai cha chongru noho ka kali o intoman shi. Atu he shi intoma chimarei wakai na pushwa na chong kana skat maria ne rakat. Mereka maria ure he intoma mareiwa nohori ha hian chong. Wayu hane hunara hia. Soto hai na kuait panawashika na yamoru. Haitashi kario in wayana toma ayatsia huho in wayana moy he kohuto in naya watoma siare kanomonchi washika i mareiwa chakai ipona arana re siamai sanayana i mereka huho re wayano moy supera en hanai wayanoma horu hespera kaikats pushwa kario poshi wayate pichi waya natoma na washikana ska keirei nai tu anakar wapurerwa. Akaha tu keire kanan chimareiwa kai wapurero skatu maria werakat sianen wayas kahetia tu nuchakakat wapurero siaskan moi hanai aka wayanai sepera kaikat pushwa hesumairo nikira hin waya chimareiwa kai skatu maria werakat nohos karu intarata ain wamoy mahus wain stoma oktasowena wanekai walatit pena tu maria akat tu arataka wamoy para karu sana wamerus kasapane rin wamoy hutata ain suma wontoy wain rin wanepia tu anaskat sumoy wayo
E horos ka teme huit pain hain. Anak hamule ka sotule hain tu. Huara yo kariru. Eka imarain nain senai anouha. Hukari hira humara hupushwa. Sepula sucacarin hatoin hain. Anak hamule ka rotule hia senai anouha. Napuleru na huara yo kana sepula katsuin hatoin nain na chikwa. Surya noura huin surya anouha. Humata hain nanai na huara yo kana hukari hiraiwa. Sepula hutata hatin hain hupushwa. Hapa humara hukuai panamunchi mareiwa kai wanepia. Sao he hukata ni horu surya kai hara. Chi ekai nohorin kata ni surya nai hara. Moichia nohorin ni rinchi senyot kai. Humata hain sepula huchacha rin hatin nain chi huara ekai marain nain haaka. Chi ourawe kai surya anouha nunain chi mareiwa anashkai. Anaka huchia hare chi ekai masuta hoin senain kai hara surya nashata ina nuara yo kana tumahus nai rakat suma amara hain tu nanoura kan sutoma. He anaka ha mereka huchia hirare surya aruwahirawa akuai pasma wayo hieru. Oktawane hieru numa wane toro surya kirahin hia senain tia. Oktachi eka inohorin hamahata inamuinta nchakaka chimareiwa ka inapulerwa. Anaka hamereka hime hirenai spura kahuto inhachi mareiwa ka inatoman chukwa. Surya mahoin ka nai esaut para sumaiwa sanai noitko insuhut eiruma asawe kurone. Watuha auk chinia sanai isain mai nai chiruas chikehetia. Haitaicha ayarahui mai. Nohot sununtin nuwanahain tunai rakat. Achunto shiahe nomoin chinshikai shire nukuhain hatay nomoin chikitu kasanas antet ka nomoin sanaihe eirumawa. Moichia nohorin kohutin atoma maaka nuhut wane ekai eirumain. Nohori shi anten hia nanaimun chimareiwa kai. Maaka nanten nanaimun nawayo Israel kanap. Para sumai wachaya ere wane wuchi kanuria kat sinai. Hatare sepura hain sema chua hain he sema kohoin main tesirumakat he sema kayain. Wana sema emetut pashira wane hontoroyoy apon senonoi kichimareiwa kai senai ma. Muleka so tole wane wayu he wane murut ne so muntu uchikat oktin nahat ais kaipa. Mushinia nura chaunumata horo surya ashahawa musutu wayu kariruaskas shimoro hoin main sain. Tomatu sapakat. Akaha Moisés nai moroin. Tonto sumain tain suma moru. Moshi. Aru hasa hiakana chi huntaka yanai me mauro ya. Nyamareiwa ere nuruwa tancha ipana. Nohori shi anton hiasanai wane uchi maakapara na hutoshkana. Anasha tasmain chaya. Musakasain Jerusalem sanai anai. Antoshi hianonai manchimareiwa kai. Kataka yatama sau wayo. Ere hutkaten wane apiairo watakat mainsari senain eirahas kataraten mainsain. Antoshi hia na akamay nan chon kana mareiwa. Na shahana kana nuria chaya ipuna sau na yain pushin mareiwa hesau moya kanuhut wane iruma naya. Antoshi hia numura to monchi mareiwa kai. Chisusok ton hachechka yamoin wayus pushwa. Sau hetu sain rapukat. Maakanare hemohure. Antoshi hia na akamay na huara yo oktakana. Senain keraj pay nakas pushwa tunchakakat para mareiwa. Antoshi hia nunaiman Jesus chi keraka yatomata potchi heket eitanakan toma mareiwa. Chi amuraka yasha senain oktuin. Wow hespura sapunoin hatoin wamuintu numakat para chi mareiwa kai. Senain pangsain nanoiki. Tunushakat Kristo amurakar wow spura sura hain wain hara wauria. Arana aresia mainshia senai anain surya nusura hakalabel numonchi mareiwa kai. Eskahetia haria hia hupushwa surya hiok taharin tunuruwa takaranain hia chimareiwa kai. Maka noktine aina watushkana stomahe nayok tuinanoiki wanasuma nuchia hainaya chaya sau uchi. Akaha wayakana mauria mereka wayok tahre nonoiki nchia hapa chahe ipanahe ere nuruwatain. Miyo ure heri amain susara hana wamoin nutoma. Akut kahas tomakat para sutoma nonoiki chimareiwa kai. Chahe sau hetu uchikat. Horu mauro ya pangsaj panonoiki wamoin sanain.
Akut ku haher tu makat chikuas tatum. He amohu haher skuaj patu holot skolir spushu wanasma. Senai nomoin. Hetia putches chukwa makat. Akuhanos wamoin spura watahain sao senai. Sukut ka haherin no tomas chukwa spushwa takasa. No kuma harakat para somaiwa. He ahara haher shia no toma. Ok tatakasa matahain kat akut kahawa moiria nohorin ahara hain. Shimoin senain perashin chimareiwa kai. Spura sahara hain hatain no tomas kasas pushwa. Maka sahara hain kasas pushwa sutoma wanesiki. Heskahe tia. Anakha kahutulenia watoma suma wain ring tu taratakara toma nain. Anakha mereka wapre anaro nomoin. Suma wawahinya wanepia. Ska wane kushin tomas pula warua tain hanain wana numa sowena wanekai. Hebreo kana capítulo poro aponoimoin. Anakha mereka yatere hia senai ai hirain hupura hupushwa skapawala wa hirain hia senai he anau hanunain Kristo. Anakha mereka kamane rehia sumoin wayu antakat senai hiyon hipiaru moin. Haitair nohorin hirahoin. Haitash wayoin ne sain humoin chihi yokai so wanekai. Sepura wanen apie numan he hachimareiwa. Anakha mereka hukari hare na wayu ekai peresain. Moihanaka peresa kai hia wana nama. Hetu wayu kaliro ekai meriain. Anash mereka humeria hare naya. Moihanaka meria hira kai hia wana nama. Anakha mereka kohutare hutuma hupushwa skuaj pakawayuse. He hia kawayuse kana. Kohut hutuma na huayuse kana. Kasara hane runtuma chimareiwa kai nain hala chiwayu ekai. Nama hain suma wayu nohot kan wayusen. Oktan nohot kai suwayusen. He nain hala chiwayu alwahira kai kuaj pasma wayu hier. Oktawane hier nama wane toro. Anakha mereka nohorire keirein hain washiru. Si anakaru mereka taratere ne hain wane wai hukua sumato ekai ein humana. Skahe numoin wamoin chimareiwa kai. Nohore chitaya ouni humane he. Nohore na taputin hia humuiwa. He horu sao he ein chimareiwa kai wane pe wama. Anas mereka wachachere wain nonain spura moin hatain wanoi kisumoin wayu. Nyatena kakachimareiwa kai spura nkari hain taya. Nohore chitaya moro insemato sain red katu tauno kariru. Motoho yo haina wayu muleu shikana hupulerua. Na kuha kana pala nchiki chimareiwa kai humoin. Uruha humata hain tu nakuai papo kat spura hushka hain nachirua. Kataiwa ya no uha aka ouraka okta panaya. Spura moin hanain aka hia nain. Wane putchi akuhoshi. Jesucristo chiwanouha kai anain. Matahain sai awana hawa. Hetu nukuaj pakar para. Musia katu nukuaj pakar mauro ya. Mary ayato insia supera kaikat spushwa. Heskama wanahanin Jesus. Anakha mereka nohorir huputin tu shimoin. Hikir hapu karanain. Para surya huhuin hia sumoin putchine natahatu. Tu nohot ka wanawain sumatu nuchikat chioteruit kais. Kakamanen chimareiwa kai wamoin. Katsoin suwain nutuma. Akaha chi huhu kai sumoin putchi natahatu. Suchiki mahat kan ne nemi raina judío kana. Nohoishi akari hunoin sutuma. Nakuai pana sacerdote kana suruta wahre ka yamoro natuma na judío kana. Wane sumoin surya wakuai pa wayanou hashi kana nonain Kristo. Sanain wawahin nya sauhe napahirainikis pura okta sawain hara. Chiraurash kai napurero na sacerdote judío kana. Ekerot pushi watu asawane huya suru muito paushi na roskat. Supura na po inhatin su shamarut oktin nakal ain sau sain haratu wayu karirwa. Oktatushi rukkat tamarutkat. Ahuna po sanoit pa kayatamu insurya spiatu wayu karir. Musi akan kuait Jesus na nutunay ain chaya kayataru surya to pueblo kat. Supura nura hain hatin sain harawayu skahet no shamurakat wanasma oktoy niya. Eskahet nairakar wao. Anakha mereka wo unore nonai mensenai waputin spushwas kuait patu awahre kayamoro. Mayashi he erling wayu wamoin sarin he wayain pushin Kristo.
skan nohoring pueblo ya sauk tumakat kepian hanakaru waya supera kaikat spushwa keire suwain tu pueblo cakat ipona matuhan satkat ahatina kepian hanakan alu waya sowena wanekai hewayakana sawena hanin sinay anauhan nain Kristo anakaha mereka wapure analur wanepia nomonchi mareiwa kai sauk tu nairaka Jesus maka po para na judío kana napapoin tumurutkan noktakalain numoy mareiwa hesotohain aira kasana sumoy wayu suma hukari hirain hupushwa tarater nainchi mareiwa kai sutomatia suriare ya tumurut napapukan na judío kana para anakha mereka huhure hia namoy na huwarayo raurayo kana hupuderwa suma honoy suma nanoike spura taratin hatin nain skatu nayatainkat mereka mohure nain sari he mono hia suma nanoike nohorer kasanya nain sapoin tia humoin anekunushi naya spura nain mahuin hanain hia he nasok tin hanain nomoin mareiwa sauktu nayatainkat noho hurain surya chonta wao nomoinchi mareiwa kai anasain wamoin tu wain rapukat ska wain rein wanepia tu kohutka tuma mareiwa tachunta iskas pushwa tain spurero hasha hain noma mareiwa tau shire tare huin hachin tachukwa mar hunaimoin achunta shhota ya hao nomoinchi mareiwa himataka ya toma wain supera nonoktain hukuwai pa supera hain rein hatin wanepia tu inchekakar hupurero Hesanai he okten Kristo eitas chimareiwa kai wane putchis pura no terren hanain waya supera kai kats pushwa he wataha out sanain pangsan te putchikats kan soire reinain chi wasenyots kai Jesucristo chike he okta Kristo musyakanain wane anet pu anasha tashmain sanain nain mahin waya es pushwa te nairakat chimareiwa kai waka nanain he Kristo Sia sepura taratain hachin nya wama, hespura wawahuin hachin, Jesucristo spura kaikat sposhwa. Amen. Anashi wawahure nia. Tawala yuwa. Anakha mereka ere hain senain tu parit puch tashahuit pakar humoin. Spura tachiain hia spura rotoin hunoura. Hehoro. Tapi ren hia senain nohutin nochpanchi wawara kai Timoteo suru hetkat setkat. Mereka nuntele mar tanai mui ogne chinia tama chamoin chaya spura waunahai hau anakha hushatele na wawara yo raurayo kana hupurero wane waire nakua hena anau hashi kana napushwa chakana huma asakano shi hia natoma na huwara yo kana ya kana wama suru tomakar Italia achunto shihota ya hau numonchi mareiwa kai spura ni yatin na anasia humoin hupushwa